makan mie cumi. Ini Kak Puri ya. Nih ya. Jangan lupa, Ya, subscribe, ya. like, dan share. Ya, selamat Dua. menikmatinya ya. Tar tuh lagi tuh. Terus Kak Bila, lanjut. Ya, terus lanjut ya. Ya. Mie cumi-cumi. Indahnya sekali ya, pantai di Badegong di Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Semelu, Aceh. Makasih nih Bang ya. Mie campur cumi-cumi. Biasanya lobster Lobster. lagi tuh. Masuk ke sana. Ya, lobsternya nggak ada ya. Iya. Harus biasanya suka mie. Ya, lanjut ya. Makasih banyak guys.